Siyalibingelela lonke balaleli ngegama lenkosi. Silamukela njalo kulesi sifundo salamhlanje esinesihloko esithi ukwenza okungacabangekiyo. Thanda bana ngiziveze mina namhlanje kuqala andibana esindawonye baziveze. Mina nguPastor Gresham Mlilo. Inkosi belani uma singena kulesi sifundo. Salibonani babukeli labalaleli, igama umfundiso Mishael Ndlovu. Salibonani isihlobo zikaNkulunkulu, siyabonga ukuhlangana kuleli viki njalo esifundweni, igama ngumfundisi Mila Dube. Liyabingelelwa bathandekayo, siyabonga ithuba lokuhlangana esifundweni okhulumayo umfundisi uBruce Hlongwane. Asibeni lo mthandazo nxa siza kungena esifundweni. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokubana size phambi kwesihlalo sobukhosi njengabantu bakho. Nxa siza kukhangela sona lesi sifundo sinxusa ukuthungamela okababa umoya ingcwele, siphiwe ukuzwisisa lokucubungula kabanzi lokuthola izifundo eziza kusiphathisa kunkambo yethu yokukholwa kusona lesi sifundo. Silungiselelwe umbuso wakho ozayo masinyane, ngoJesu Kristu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo. Sizakucabanga ukubana uviki liphelileyo saphatha indaba eyiphathelane lezinceku ezimbili. Inceku engelagama lenceku eyisizwe sakwe-Israyeli. Namhlanje siyaqhubela phambili ngodaba lwenceku. Isihloko sethu namhlanje njengoba ngike ngatsho ngaphambili sithi sona ukwenza okungacabangekiyo. Ukwenza okungacabangekiyo. Indaba esiminyaleyo. Angazi bona Hlongwane nxa usizwa lesi sihloko sithi ukwenza okungacabangekiyo kufikani engqondweni zakho? Esikhathini esiningi mfundisi, kulezinto esiyabe sikhangelela ukuthi abantu bazenze funa nxa ephakathi kohlupho. Ngithathekiswe ngengxoxo ephiwayo lapha ngomunye indoda thize waseChina. Kuthiwa wacabanga ngabantu ababesekugqilini eAmerica, wasezinikela ukuthi abantu laba ngiyafisa ukuthi ngabafinyelelwa livangeli. Wazibuza ukuthi manje ngingabafinyelela njani? Wasesithi funa indlela engaba lula ukuthi lami ngizinikele njengesigqili ngiyephila phakathi kwabo. Wasezinikela okweminyaka 5 esiya kuba yisigqili khona ngalo ukuze achumayele phakathi kwabo. Yazi ukuthi ngithe ngicabange indaba le bafundisi ngathi khona kwesinye isikhathi ungeke kuzwisiseke ukuthi umuntu sibila azinikele ukuthi ayekuba yisigqili ukwenzela ukuthi afinyelele abantu ngevangeli. Omunye nxa engawukhangela nje ukuthi khona ukuze abantu bafinyelelwe livangeli nje umuntu azinikele ukuthi ayoba yisigqili. But ungakhangela undoda lo okwenza azinikele wayefuqwa yilokhu akwenzelweyo yena. Insilelo wayechiyelwe ngalokhu akwenzeleyo yiyo eyayimfuqa ukuthi azazinikele ayekuba yisigqili khona. Siyabonga kakhulu. Ake ngifundele indlela yokufundwa ngekhanda. Isaya 53 ivesi ngelika-5. Ngizacela ke uDube abe seqhathanisa ke lesi sahluko lendlela yokufundwa ngekhanda kulokhu uHlongwane sekhulume ngakho. Verse 5 Isaiah 53. Kodwa walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, wachothozwa ngenxa yobubi bethu. Ukujeziswa kokuthula kwethu kwakuphezu kwakhe, langemivimvinya yakhe thina sisilisiwe. Siyabonga abalaleli labafundisi abalapha. Kimi kunginike insilelo enkulu ukuthi ukwenza okungacabangekiyo kusenziwa nguNkulunkulu ongumdali. Esifunde ngaye ukuthi ube inceku engalabizo, yasibuya lavela ibizo kuIsaya. Isenzo lesasenzayo ukuthi enguNkulunkulu avuma ukuthi alimale. Yena wadala umuntu omlimazayo. Avuma ukuhlukuluzwa. Kuletha ukuzwisisa ukuthi kwakule njongo yokulimala kwakhe, ongasokulimala kuphela. Kwakuqukethe ukusindiswa kwami lawo. So isenzo lesingacabangeli senziwe ukuthi mina okuthiwa kangifinyeleleki ngifinyeleleke kuJesu Kristu. Kubusekile ke balaleli ukuthi ngena kulesi sifundo silambele ukuzwa ukuthi kungani wakwenza lokho ukuze kucine lathi sisindiseke. Siyabonga ukuze sikwazi bona kungani ukuze sinjani sisindiseke. Isenzo somuntu
lesenzo esisimanga uNdlovu uthini ngaleyo ndaba? Kuyamangalisa because abantu balapho abakukhangeleleyo emuntwini nxa kulesenzo esithize senzakalayo bahle bagijime bacabangele ukuthi hayi kungahamba ngalolu hlangothi umuntu uzahle agijime ayenze ngalolu hlobo ikanti lapha sivezelwa uNkulunkulu leyinceku kaNkulunkulu isenza ngendlela abantu abangeke bayicabangele. Vuma ngihle ngithi mina kulokho esikuthola ku Isaiah ngizacela usibalele lami ku Isaiah ngo chapter ngo 50 iverse ngelika 4. Alright. Isaiah ngo 50 iverse ngelika 4 kuningi esikutholayo khona pha okusincedayo kulesi sifundo namhlanje. Verse 4 Inkosi uJehova inginike ulimi lwabafundileyo ukuze ngazi ukukhuluma ilizwi ngesikhathi esifaneleyo kokhathileyo. Alright, siyabonga. So Isaiah lapha nxa siqhubeka sifunda ebhukwini lika Isaiah sithola ukuthi kulendlela afundisa ngayo njalo kulezahluko esizibonayo zilokhe ziphenduka zisiza kuleli bhuku lika Isaiah. Uzafananiswe njengomuntu odweba umfanekiso ofila amageps ogcwalisa izikhenqe lapha ezikhona kulo mfanekiso elokhe sakha eyinye yezahluko esimqoka esikhona lapha isahluko esikhuluma ngoMesaya isahluko esikhuluma ngoNkulunkulu ebese kuceganisa ke lo 2 Samuel chapter ngelika 10 sibona uDavida inkosi leyi inceku zayo ziyahamba Amnoni ngale nxa zifike ngale zifika ziphathwe ngendlela elucuku kakhulu kuthi sokwenzakele njalo bese kudala impi phakathi kukaIsrayeli lama-Amoni. So lokhu ke kusivezela ukuthi empilweni abantu bangaphambaniswa vele okujayelekileyo ukuthi abantu benze njani bayabisele kumbe benze njani baphindisele. Mfundela futhi umbambile lapho uMateyu ichapter ngelika 26 iverse ngelika 67 lo 68 sizwe ukuthi iBhayibheli lithi kulalokho kuthiwa iabuse. So laba abantu bangahamba ngale baphathwa ngocuko olumangalisayo okuvamileyo nsuku lezi lokho esikuthi thina i-verbal abuse. Umuntu uyabesilwa lawe but engalwi lawe ngezibhakera engakubiseli ngenqindi kodwa ekubisela ngani ngenkulumo langamazwi. Kulokho esikuthola lapha kule inceko enguNkulunkulu asizweni ukuthi yona phakathi kwalowo umumo yenza njani. Sifundile uverse ngo67 lo 68 lo 68 Matthew 26 basebemkhafulela amathi ebusweni bamduchuza labanye bamwankala bathi profeta kithi Kristu ngubani okuchayileyo. Now basebemkhafulela amathi bamhlambalaza ibizo lakhe bamchaya basebesithi profeta ngubani okwenzileyo lokho. Phakathi kwakho konke lokhu ukuhlupheka lokuhlutshwa sithola uNkulunkulu uMesaya ezehlisa. Indaba lokhu kwenzakala lokhu kwenziwa ukuze kukhululwe mina lawo. Siyabonga kakhulu. Lokho kulethayo ngalesi sikhathi uletha imibuzo ezwa ngabantu abaningi bizehlala ezizwa ngabantu abaningi. Yange ngihlangana labantu abathi nxa esehluzekile wagula abesechiya ibandla ehlangane loNkulunkulu. Mfundisi Dube kambe nxa singafaka obekuchiwa nguNdlovu la kuyini esingakufaka ezimpilweni zethu in terms of application nxa umuntu ehluphekile njengalenceko ehluphekayo yangaphindiseli thina sifundani khonapho? Siyabonga abalaleli.
uJesu anti kuthiwa uyindlela leqiniso lokuphila singamaKristu indlela yethu yena engumsindisi wabuya wavuma ukuhlukuluzwa wahlupha ukuthi sisindiseke umKristu simele sibe kwazi ukuthi kayisikuthi ukuthi ungaphenduka kakusela kuhlupheka sesemhlabeni okwawela uJesu kuzasiwela kodwa indaba ngeyokuthi sibambelele kuye ngoba lekugcineni naye wavuka emangcwabeni ngoba wabambelela kwisithembiso sikaBaba ukuthi kumele afe emhlabeni ahlenga abantu sifunda ukuthi ukuhlupheka akakusho ukuthi uNkulunkulu kakho ukugulelwa ngisho lo mkhuhlane esikhulu akakusho ukuthi kakho ngumhlaba kodwa ukunqoba kusekubekezeleni ngoba uJesu wabekezela wanqoba. Siyabonga. Yazi kunkambo yethu yokukholwa umfundisi Umlilo kule ndaba ethintwe ngundlovu engithathekisayo. Alright. Kuthiwa uDavida inceku zakhe leziyana seziyangisiwe. Yes. Wathi lokhu vela kuvumi. Kumele ngiphindisele. Ukwenzela ukuthi abantu laba babengazi ukuthi ngingubani. Yeah. Ebandleni silabantu abangathintwayo. Abantu abafisa ukuthi bazakala ukuthi bangobani. Othi khona ungamphambanisa umuntu wakhona vele udinga ithuba lokuthi aphindisele. Ungakhangela esifundweni umlobo uyaveza ukuthi ngisho la ngesikhathi sikaJesu babephindisela abantu ithuba lingavela babephangisa ukuthi baphindisele. Nxa umfundisi uDube ekhuluma ngokuthi thina sihambe ezinyathelweni zikaJesu uJesu simbone engaphindiseli simbone ezithoba ehlukuluzwa ngalolo hlobo. Kuyavuma yini lathi ukuthi singaphindisele phakathi komumo lapho esihlukuluzwe khona sanyathelwa khona ikhonzi ngabanye abantu? Ngiyakhuthaza ke ngalesi sikhathi ukuthi bathandekayo sisasemhlabeni sizoni sonke ngilakho ubana uDube ngimnyathele ikhonzi alimali kodwa bathandekayo sithandaneni kunjalo ingabi lomoya wokuphindisela. Singena kusigaba esilandelayo lapha ngicela usifundele uYesaya 52 ivesi lika 13 sike sibone inkondlo yenceku ehluphekayo. Verse 13 Isaiah 52. Khangela inceku yami izakwenza ngenhlakanipho iphakame njalo iphakanyiswe iphakame kakhulu. Nxa sikulesi sigaba mfundisi Umlilo. Yes. Undlovu ke wathinta ukuthi uIsaiah indlela bisa ngayo indaba kaJesu usebenzisa ubuciko lobunono obukhulu. Kulalapha sukela khona ukwenzela ukuthi ahambe labalaleli bangasazi. Ungakhangela kuIsaiah chapter 7 verse ngelika 14 laphana sivezelwe ngomntwana onjani ozakuzalwa yintombi egcweleyo. Sasuka laphana sagijima sabo Isaiah chapter 9 verse ngelika 6 lo 7 sakhuluma ngombuso kaDavida ihlumela endlini kaDavida. Sasuka laphana sabo Isaiah chapter 11 iverse ngelika 1 siya ku 16 sakhuluma ngokukhululwa kwesizwe sako Juda ebugqilini eBabylon. So nxa sikhuluma ngenceku leyi esithe khona ibingelabizwa izolo lamuhle nguJesu siyavezelwa izigaba adlule phakathi kwazo lalamuhla sivezelwa zonke lezi zinto ukwenzela ukuthi khona ekucineni kwakho konke simzwisise ukuthi ungubani lapho sikhangela ngecebo losidiso. Siyabonga. Kungenxani wasebenzisa leyo ndlela yakhe wayesenzelani ubana asebenzise indlela nxa ukhangela ubona uYesaya ngubani wayengakwazi ubana ahlayendlale yonke indaba kaJesu Kristu from step 1 ngebhodi lodwa ahlayiqeda kodwa kambe mina kuyini ukufumana ukuthi wakwenzelani ngaleyo ndlela yakhe? Sikhuluma ngabantu bathandekayo abaphila ngesikhathi uJesu engakazalwa. Futhi ukuthi baphuphe ukuthi akukhulunywayo kuzayenzakala kwakunzima. Ngoba uJesu lo okhulunywa nguYesaya kwakusesele iminyaka eminingi engekho. Kwakudinga ukuthi ahambe ngasigaba echasisa ukuze nxa kuseyafika ekugcwalisekeni bakulumbanise ukuthi kwaqala laphana kusiya lapha. Ngoba wayekhuluma uYesaya labantu abawileyo abathunjwe yisono siphambana
lo Sathani ophikisa iqiniso sokwawuthi ukuthi isa eluke ukuzalwa kwakhe wakukhuluma waze wafika lapha ukhulume kuhluphekeni kwakhe yikho futhi ngathi nasesiphila namhlanje siphile esikhathini Jesu wazalwa wafa wayekhaya sesibala okwenzakalayo siqinisa lokayisaya uqiniseke kuba lula kithi ke thina ngoba sibala izinto ezakhulunywa labana bengaziboni nasesizibonile thina sike siza kwejwa kakhulu ngoba silakho kubambekayo ukusikhole umsindisi. Now esikolo kulabantu abaziwayo ngokuphumelela asithi uhlezi uthatha number 1 esikolo bese kusenzakala ukuthi ngesinye isikhathi usuthatha unumber last from number 1 up to number last mana ngithi mina from ukuba liqhawe ugcine usuyisiqha uJesu uvela ebukhosini xa sivezela lapha esifundweni sivezela ukuzala kwakhe sivezela ubungcwele bakhe sivezelwa yena evela endlini kabani kaDavida sivezelwa yena ukuthi ukubuza kwakhe lapha uzobuyisela abantu kulokhu okumele babe yikho khona but nxa lokhu kusenzakala uJesu ekwenza lokho yena ubukhosi bakhe lodumo bakhe kuyehliswa because abantu bamhlambalaza abantu bayamsola abantu bayamthuka abantu bayenza konke abakufunayo isimo sikaNkulunkulu lapha abantu bazenzela mathanda ngoNkulunkulu mbona ngani kuqhakathekile ukuthi phakathi kithi thina siphila namhlanje phakathi kokuyangiswa siqhubeke futhi silokho singabantu abaqotho abapheleleyo abangaphindiseli phakathi kwehlazo esingadlula phakathi kwalo ungathi hayi mina angenziwa njani abanye abantu bathi hayi graph amina ngehliswa igraph bese bengasabiseli ngesibhakela bese bisela ngemicabango ngoba bona be-connected kulabanye abantu abalamandla abanjani ababaziyo so kuqhakathekile ukuthi nxa empilweni singaba phezulu nxa amathuba okuza phansi lawe siza futhi siyale sibambelele kuNkulunkulu sisenza okufaneleyo ngokuzithoba la ngokuzehlisa. Amen. Siyabonga kakhulu. Sibonga lamazwi alethwe nguHlongwane alethwe nguNdlovu lo Dube asivezelayo konke maqondana nalo uMesaya kakhulu evezile ukuthi uMesaya lo kuyisango senverse ka14 uyisa umletha njengomuntu ozalwa ngesimanga isimanga intombi ezoyindani intombi umntwana ahlamnike legama iminyaka eminingi kanjani ngafika okuveza sola bana uNkulunkulu wemsebenzi wesaya asike singene kusigaba esilandelayo akungifundele evesini ka13 yeah Isaiah 52 yes ngifunda uvesi ngu13 uIsaiah 52 njalo khangela inceku yami izakwenza ngenhlakanipho iphakame njalo iphakanyiswe iphakeme kakhulu. Lapha kulethwa umbuzo oqhakathekile ezafisa abana siwuphendule sonke kuthathu bethu. Umbuzo oqhakathekile uthi kanti ngubani oyikholiweyo linceko awuyihle ngiphosele kathesi kumfundisi uDube. Umbuzo uthi ngubani oyikholiweyo okwenza umloba abhalele umbuzo ukuthi kukhona phakathi kuIsaiah 52 usuka verse 13 uzefika kuIsaiah 53 verse 12 ukuthi uIsaiah washo ukuthi abantu abaze bamkhola umuntu lo isizathu ukuthi usuke enguNkulunkulu sekhanya selingana lathi uzele njengathi xa kunamhlanje la uyagodola uyagola icorona manje unguNkulunkulu njani kwaba nzima ukuthi bamkholwe kodwa ke bengazi ukuthi isehlakalo sokuthi agule ikuhlengwa kwawo ikuhlengwa kwethu omkholiweko umbuzo uza ukuthi ngubani ngoba uJesu waphila impilo ephosifane lathi yonke ngakudla
udlula ngakukho ungakhuluma ngendlala waba laye ungakhuluma ngokuhlukuluza wadlula kukho kodwa emumethe usindiso ekucineni ngizafica ukuthi othiwa ngubani omkholiweyo uzaba ngulo ozehlisayo ngulo okwaziyo ukuthi uJesu Kristu lanxa wafa wavuka evukela ukuthi lami ngingavuka ekufeni kwakomoya ngiphile ngendlela kaMlimo so balaleli omkholiweyo ngokwazi uJesu omkholiweyo ngophila impilo ezehlisile phambi kwezulu siyabonga ngophila impilo enjani ezehlisile phambi kaNkulunkulu futhi ukwenza kwabasobala udube ukuthi according to verse 18 lo muntu isigaba sokuqala uphakanyisiwe akithi he was highly exalted kodwa iverse elandelayo yilamazwi akakhulunywa uNdlovu ukuthi usebonakala lobuso bakhe bungaqedakali isifikathi and so forth ikwezehlisa okumangalisayo esikufumanayo lapho uma siyaqhathanisa le ndaba esifumana kuTestament elitsha kuba seFilippi sikufundayo Ndlovu kumbe uhlongani ngifuna ukuqala ngokufunda uvesi ngo14 kaIsaiah 52 ngibuye kuJohane mfundisi uvesi ngo14 uthi khona njengoba abanengi babethithibele ngawe ukukhangeleka kwayo kwakonakele kangaka okwedlula loba nguwuphi lesimo sayo okwedlula amadodana abantu uJohane chapter 12 ngifuna ivesi ngelika 37 laphana uthi khona lanxa wayenzile izibonakaliso ezinengi kangaka phambi kwabo kabakholwanga kuye ungakhangela uJesu ekuzeni kwakhe emhlabeni ngenxa yeziphambeko zethu umfundisi uDube useke wakuthinta wachaywa wahlukuluzwa wangabi lesimo esihle esikhangayo okunye okwamenza uJesu isimo sakhe sangabukeki ngumthwalo wezono zethu owayezithwele abesesithi khona uJohane lanxa kunjalo wayenza izibonakaliso zonke ezinjalo ezinhle kangaka uJesu akulabantu abakholwayo ngenxa yokuthi khona laba ababemkhangele kulalokhu ababekukhangelele fune kuzalwe indlela ababekhangelele ukuthi khona uJesu uzazalwa ngayo babekhangelele ukuthi khona abe lento ezakubadonsela kuye babekhangelele ukuthi aphile abuse njengababusi ababekhona ngaleso sikhathi kodwa wabonakala senza izinto ngendlela ehlukileyo eyenza abanengi bangafisi ukumkholwa lokumlandela Zacela uhlongana sibambile uPhilippians 2. Alright. Philippians 2. Now sibona le inceku iphakanyiswa. Ibisisiba lihlazo. Then kube nilihlazo futhi iyabuyele kunjani ekuphakanyisweni. Right. Le inceku engelacala. An innocent soul. Sibona ukuhlukunyezwa kwabantu abangelahlupho lapha ukuthi umuntu ongelahlupho nguye at the end otholakale khahlanyezwa ethwaliswa nzima ngabantu umuntu omnene umuntu olungileyo now kuze kufananiswe lapha impilo kaJesu Kristu lempilo kaJobe wonke laba bobabili badlula phakathi kokuhlutshwa badlula phakathi kokuyangiswa badlula phakathi kokukhathazwa umuntu azazibuza ukuthi hawu bantu inceku enjengoJobe eyayilenotho inceku enjengoJobe eyayikhanya ilezinto ezimangalisayo evumayo izehlise phakathi kokuhlupheka kanti le yinceku enjani uNkulunkulu uJesu ngokwakhe phakathi kokuthi ebe uNkulunkulu avuma ukwehla athatha isimo sabantu ayale lokho ezehlisile angaphindiseli abantu bazibuza ukuthi kanti kwenzakala lokhu kwenzakala njani bese sithola ukuthi vele lokhu kukhulunyiwe uIsaiah ukhulume ngakho ngaphi ngale emuva ukuthi hayi uMesaya uza njani uzakuza uMesaya engakuza uzaphila kanje kumele kube lula ukuthi abantu kanjani bamkholwe
but nxa sebebona uNkulunkulu uJesu ngokwakhe esesenziwe ihlazo ngubani oza kumkholwa xa emveza yena umveza engu-Emmanuel uNkulunkulu ozabuye ezosindisa abantu ifemu udumo lukaNkulunkulu luza lokuhlupheka lanxa uNkulunkulu osilisa abantu osiza abantu kodwa kulokuhlupheka okuvezwayo esikuvezelwayo lapha eBhayibhelini ngubani oza kumkholwa ngubani oza kumkholwa sibalele lapho kuPhilippians sizwe ukuthi iBhayibheli lithini ngifunda uPhilippians 2 verse ngelika 5 ngoba kawube kini lo mqondo owawukhona la kuKristu Jesu owathi esesimeni sikaNkulunkulu kanakananga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu kodwa wazidela ethatha isimo senceku enziwe esimeni sabantu verse 5 siya ku 7 siyabonga now uNkulunkulu ekubeni uNkulunkulu uthatha isimo sobunceku bonke abaza kumkholo baza kuphiwa lawa mali baza kudlula phakathi kwale inkambo so kuqhakathekile ukuthi lathi nxa siwafuna lawa mandla nxa sikufisa ukuphila okuhlambulukileyo kunje kasikholweni kuJesu Kristu sesizwile ngokuba wayephakeme sesizwile ngokuba wehla sesizwile ukuthi uzakuya njani futhi aphakame sesizwile ukuthi wahlupheka ngenxa yethu hlangothi kubekile lokho sesizwile ukuthi uselamanxeba emzimbeni wakhe kodwa uhlupho oludala wathola ini izono zethu bengifisa ukuthi nxa sisiya phambili sikhumbuzane labalaleli ukuthi bathandekayo uJesu sithande ngothando olumangalisayo ngenxa yothando lwakhe olumangalisayo wathwala izono zethu akula sono esingathethelelwayo asini kuJehova osithethela izono zethu asingene ke kusigaba esilandelayo ngifuna lapha sikhangele amazwi athi abangafinyelelekiyo ngamazwi akhulunywa nguDube lawa eqaliseni kwenkulumo yethu yonke akusifundele lenza xa sifunde awuseyiphutha ke u53 verse ka3 kusiya ku9 abangafinyelelekiyo abanjani ababantu awuqala ufundileyo verse first Isaiah 53 verse 3 kusiya ku9 uyeyiswa njalo udelelwa ngabantu umuntu wezinsizi njalo ejwayele inhlungu kwangathi sifihla ubuso kuye weyiswa kasimnanzanga isibili yena wathwala inhlupho zethu waphatha insizi zethu kanti thina sathi ujezisiwe uchayiwe nguNkulunkulu njalo uhlutshiwe kodwa walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu wachothozwa ngenxa yobubi bethu ukujeziswa kokuthula kwethu kwakuphezu kwakhe langemivimvinya yakhe thina sisilisiwe thina sonke njengezimvu siduhile saphendukela ngulowo lalowo endleleni yakhe njalo inkosi yehlisele phezu kwakhe ububi bethu sonke wancindezelwa njalo yena wahlutshwa kube kanti gawuvulanga umlomo wakhe walethwa ekuhlatshweni njengewundlu lanjengemvu ithule phambi kwabagundi bayo laye kawuvulanga umlomo wakhe wasuswa ekuncindezelweni lekwahlulelweni njalo ngubani ongakhuluma ngesizukulwana sakhe ngoba waqunywa wasuswa elizweni labaphilayo ngenxa yesiphambeko sabantu bami wachaywa wenza ingcwaba lakhe kanye lababi njalo kanye lonothileyo ekufeni kwakhe ngoba engenzanga okubi njalo kungekho inkohliso emlonyeni wakhe siyabonga themba besilalele sonke ngale ndaba yabantu abangafinyelekiyo ngobani bona labo bantu lesi sehlakalo sifundani kuso Dube isehlakalo lesi sivezelayo ukuthi lo muntu
washaywa wayiswa kodwa wangaphenduli futhi wayekwenzela obani. Isihloko sethu balaleli sithi sona lapha kulesi sigaba ukufinyelela abangafinyelelekiyo. Ngokuchasisa kweBhayibheli ulikhuluma ngoJesu. Wenziwa lokhu usemhlabeni kakwezulwini. Ukuze emhlabeni uze ngoba kulabantu abawayo. Ababedalwa ngomfaniso kaNkulunkulu. Kwaba lo mhlangano zokuthi asizumfundo ngomfaniso ukuthi asifuze wabakhona. Basuthi asimlandele futhi siyemsiza ngoba sewele esonweni. Abangafinyelele yithi okuthiwa nguyIsaya 52 verse 2 59 verse 2 izono zenu zisitha ubuso kaNkulunkulu asisabonakali. Izulu liyasidinga uJesu wabe yintuba ukuthi singene sibone izulu lisibone ngoJesu. Xa izulu libona uJesu libona thina ngoba usithwele ngegazi lakhe. Kasifinyeleleki lapha esikhona. Isono osiphilayo sezingafinyeleleki. Kodwa siyabonga ngoJesu ubusela buyaphela ufinyeleleki. ngoJesu ngitsho lokuzondana le abuse esikhuluma ngayo ezimulini ngesikhathi secorona iyaphela sifinyeleleki. So lapha sifundiswa ukuthi yena uJesu lo okuthiwa abadonsa lendevu zakhe bamhlukuluza wayesendlala usifinyeleleki ngesiphambano. Siyabonga. Ungakhangela siyakuya Hlongani. Yes. Ungakhangela uvesi ngo5 umfundisi umlilo. Yes. Uthi khona kodwa walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu wachothozwa ngenxa yobubi bethu. Bengifisa ukuthi khona ke sinanzelele singakhangela impilo kaJesu singayiqathanisa kwesinye isikhathi lo David. Siyacabanga uDavid evukelwa ngumntana wakhe lapha noAbsalom. Umfana sefuna ukumhluthunela ubukhosi. Ungakhangela uzananzelela ukuthi kulalapho uDavid wayekethisa khona. Okubangela ukuthi imphumela yesono imphumela esibona kathesi ibangelwe yisono asenzileyo muva ngalo. Kodwa nxa khangela uJesu kakula lutho oluba lwenzileyo. Ndlovu kwakufithizela ukuthi khona njengoJobe inceku leyisibona ihlukuluzwa ingelasici ingenzanga lutho olubi. Now okwenza uJesu avume ukudlula esigabeni esinjalo kungenxa yethu la ngenxa yeziphambeko zethu ukuthi khona asifinyelele aselulele ingalo yosindiso. Okuba umbuzo ukuthi thina siyakunanzelela yini ukuthi khona uJesu ze wafa ukufa okulihlazo elengemthini waseCalvary. uDeuteronomy ngale uyaveza ukuthi khona umuntu ofa elengesiphambanweni ufukufa okulihlazo konke khona lokhu kwenzelwa thina. Mina ngifisa ukufithizela indaba yokuthi kwenzelwa thina mhlawumbe mana ngikubeke lolu hlobo afundisa ukuthi konke lokhu kwenzelwe mina. Kambe ngiyakunanzelela yini ukuthi kwenzelwe mina? Ngiyavuma ukuthi ngifinyelelwe yini lolu sindiso lalumusa lokuthi khona njengalokhu Jesu eyenzile lami ngenelisa ukuthi ngihambe ngendlela efananayo. Ngivuma inguquko ize empilweni yami ngikwazi ukuthi njengoJesu ngizidele kwalokhu kuchilo uFilipu chapter 2. Siyabonga uDeuteronomy 21 verse 23 echiyomdala uthi isoni kumele siyele ngaphi esihlahleni ngenxa yesono sayo. Kodwa siyabonga sizwe ukuthi uJesu kazange ayekufa ngesono sakhe. Kodwa ngenzani ngizitho zonke ngole uNdlovu lapha ukuthi lokho nxa kusenziwa ngenxa yami kwenziwa ngoba uJesu eluthando. Thina sibe izitha kuNkulunkulu ngokona sehluka ethando sasuka ethandweni likabani kaNkulunkulu ngeziphambeko zethu. uNkulunkulu wasethatha ithuba elihle elokuvuma ukuhamba leyindlela elehlazo ukuze mina lawe sisindiswe. Konke lokhu bathandikayo kwenziwa ngenxa yokuthi yena uluthando. Siyabonga okuzwa lokwazi ukuthi uNkulunkulu wenze konke lokho ngoba enjani eluthando. Singakhohlwa uRoma 3:23 sonile njani sonke singehlele ngaphi kaNkulunkulu. Siyabonga ukuthi uJesu Kristu waba yisipho sibana asifele. Asike sikhangeleke ivesi elilandelayo elifuna laselibale. Esisho esincane sithi umnikelo oguqulayo wokulungiselela
uyisango 53 verse engathena akusibalele. Ngizacela after iverse leyo umfundisi uDube ahlasichazele ngomnikelo onje oguqulayo. Uthi umnikelo omhlobo bani? Verse 10 Isaiah 53. Yes. Kanti inkosi yathanda ukumchoboza yamenza adabuke. Lapho uzakwenza umphefumulo wakhe umnikelo wesono. Uzabona inzalo yakhe elule insuku zakhe, lentando yenkosi izaphumelela esandleni sakhe. Siyabonga. Nxa sikhangela umnikelo bathandekayo ngesikhathi sayizolo esithi thina ku Old Testament endala. Kwakusiba lo mnikelo owemvu uphume igazi. Umnikelo lo kuthiwa uyiwo umele uJesu azakubuya. Yiwo siza kube lokuxolelwa komuntu. Umuntu wayethatha ahambe inyamazana layo esele sono asenzile ukuzaxoleleke. UJesu lapha kuthiwa nguye umnikelo oqhakathekileyo. Uzile eCalvary laphana wachitha igazi waba ngumhlatshelo. Kuyathinta ukuthi nxa ulokhu sithi awufinyeleleki wona umnikelo ophelele usukhona yimi engizitshela mveleleke. Akula mduli engawufaka igazi lisingangeni khona. Konke okuthiwa yisono kwathengwa kwahlawulelwa ngegazi lika Jesu. Okuthiwa ikuba khatshana kakuse siseduze. Igazi lasisondeza kuKristu. Kuthi ukuthi balaleli kumele wonke umuntu abekwazi ukuthi uthengiwe ngegazi lika Jesu. Uyimi lami ngalayo ukuthi uye kuJesu kodwa uthengiwe ngoba uyakufakaza kuKorinto wesibili lapha ngo5 verse ngelika 21 uthi ngoba wenziwa isono engasiyo sona ukuze ubungcwele kaNkulunkulu busembose lathi ngoba yena uJesu usinika ingubo yokumbatha ethiwa yibungcwele esingalayo ngoba singu-Adamu oqala siwile. Balaleli bathandekayo asifundeni ukuthi umnikelo wenziwa ukuthi sisindiswe kudinga ukukholwa lokuzehlisa lokuya kuKristu Jesu. Siyabonga. Uhlongwane uthini nxa sesifaka empilweni zalamhlanje ngalo umnikelo oyisimanga kangaka? Singafunda uLevi ngo6 ivesi ngelika 5 mfundisi umlilo. Ngicela ukuthi ngimfunde uvesi ngo5 uthi khona kumbe kukhona konke afunge amanga ngakho uza kubuyisa ngesiqokoqela sakho angezelele kukho ingxenye yesihlanu yakho amnike lo engeyakhe ngosuku lomnikelo wakhe weqala. Now kule ndaba ethintwayo lapha nguLevi ukuthi mina ngingayenza isithembiso ufuna ngiboleka imali kuwe mfundisi kumbe ngikuqilibezele thize ngemali yakho kumele ngibuyise imali yakho. Nxa ngiyibuyisa kumele ngiyibuyise ile nhlawulo yesihlanu phezulu. Bese ngithathekiswa uMathewu chapter 5 verse 23 lo 24 uthi khona ungathi usiyaletha umnikelo ubusukhumbula ukuthi lesikhubekiso lo mfowenu chiya uqala ubuyele uyelungisa indaba lobani lo mfowenu. Mina ngifisa ukuletha indaba yokulungisisa ubudlelwano bethu ukuthi khona nxa singakhangela inhlawulo eyenziwe nguJesu kumele ibe yisikhumbuzo kithi ukuthi kumele silungisise ubudlelwano. Nxa siza kuhamba njengalokhu Jesu wahamba kugoqela lokuthi sibe lobudlelwano umuntu lomfowabo sibe lobudlelwano njengabazalwane kungabi yilabana uthi khona sihambe eChurch asikhulumisane abantu sihlangane enkonzweni yesithebe sibili kodwa singakhulumisani sifungelana ijoyi lamakhala abomvu. Esintwini kulento okuthiwa khona yikukhumisana kumbe ukukhumelana umlotha. So uJesu waba yinhlawulo yokuthi thina sikwazi ukubuyisana loNkulunkulu sikhumelane umlotha loNkulunkulu. So lathi kakuqale kithi njengabazalwane kuqale labafowethu ukuthi khona sikhumelana umlotha lapho sinanzelela uJesu njengenhlawulo kumbe njengomnikelo wokubuyisana kwethu loNkulunkulu. Kambe khonokho walo umnikelo oguqulayo umuntu uyakwazi ukuziguqula Ndlovu nxa sesikhala umnikelo oguqulayo usho kule mnikelo kanjani engaguquliyo? Yes, usebetshilo abazalwane ukuthi uJesu waba yinhlawulo yesono sethu. Ngilombuzo othana vele ngaphandle kwaJesu kukhona ukuthi umuntu angaziguqula yena ngokwakhe?
hayi akukho amandla wonke akuNkulunkulu. Amen. Yes. AkuJesu. Ethi imizamo iyize nezi. Omunye udokotela nxa ekhuluma uthi yena xa ufuna ukubambisela thumela elinyisela. uJesu wenziwe isono. Abe yisoni. Yes. Yena engonanga. Kungela lutho aluphambanisileyo. Kodwa lokhu ukwenza ukuthi asindise thina. Not ukuthi thina sizisindise. Xa lokho kusenzakala kuletha amazwi enduduzo. Amazwi ethemba. Kusitsho ukuthi thina awumelanga sihambe namhlanje sihambe sikhangile phansi kumbe sihambe sidanile singani asihlawulelwanga. Hayi, inhlawulo yesiphambeko sethu kumbe yokona kwethu eyokwehluleka kwethu amaphutha ethu konke lokhu kubhadalelwe kuhlawulelwe emthini nguJesu Kristu. So asibeni lesibindi bathandekayo, asibeni legunya bese senza uNkulunkulu akufisayo because ube inhlawulo yeziphambeko zethu. Siyabonga ngokuzwisisa umnikelo oguqulayo nokuzwisisa ukuthi uJesu Kristu ube inhlawulo yabani yeziphambeko zethu. Ngifisa ukuthi ngikhangele esihlephulo sa Sister White lapha ebhukwini elibhalwe Our High Calling kukhasi ngo-44 ngizayibala la ukota lethu ithana uKristu wathwala izono zethu emzimbeni wakhe uqobo esihlahleni. Isono kufanele sibe njani nxa kungela sidalwa esingafiyo esingasikhokhela. Isiqalekiso saso kumele sibe njani nxa kuyibuNkulunkulu kuphela obungasiqeda. Isiphambano sikaKristu sifakazela wonke umuntu ukuthi inkokhelo yesoni injani ikufa. Okumele kube khona amandla aqinileyo athakathayo agcina imizwa yokuziphatha iweba phezu kwakomoya kaNkulunkulu. Yilokho akuvezayo umuntu kaNkulunkulu ukuthi uKristu wathandekayo wathwala izono zethu emzimbeni wakhe. Ngenye indlela ngithi sonke sithethelelwe izono zethu ngoKristu wasifelayo. uIsaya ulethi ivangeli uOld Testament eliveza isehlakalo sokusindiswa koluntu lonke. Angeke linike ithuba bathandekayo ubana ngafitshane in one word sike sitsho kubalaleli ngale indaba yosindiso eyisiminya emangalisayo. Wathi ngiqale kuNdlovu khona ngapha. Mina ngithanda ukuthi uNkulunkulu uyasithanda uluthando. Icebo losindiso banali liphelelisiwe. Nxa singalahlwa ngoba salile ukukhetha, kodwa uJesu wasihlawulela iziphambeko zethu ngokugcweleyo. Siyabonga. Wenza ukuthi asikhulekele umfundisi ongatsho la kokucina emva kwalokho usukhulekela abalaleli asibambele lothando kaKristu. uMahubo ngu-32 ivesi ngelika 1-2 ubusisiwe umuntu osiphambeko sakhe sixolele. Balaleli bathandekayo asiletheni kuJesu isiphambeko zingaxola sibusisiwe ngoba sesiphakathi kokusindiswa ngoba wafela ukuthi sisindiswe. Inkosi belathi kasicimezela isikhuleko. Baba wethu osezulwini okwethu ukubonga inhlawulo yesiphambano ngoba sisindiswe singafanelanga. Kwangomelanga sifinyelelwe ngumhlaba ngoba wehluleka kodwa uJesu wasifinyelela. Sibonga lesi sifundo sichasise kubalaleli lakithi ekugcineni sikhulekela ukuthi ngalesi sifundo sifinyelele ezulwini. Siyabonga ngwengcelo phakathi kwethu qhubeka usikhuthaza ukuzwisisa ukuthi inhlawulo epheleleyo akukho kunye kumele sikwenza phandle ukuthi sikholwe wena ngoba uthi ngaphandle kwakho ngeke senze ulutho. Sigcine ekukholweni njengabantu abakho Jesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.